Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma u obraćanju rukovodstvu, stručnom štabu i fudbalerima jagodinskog superligaša čestitao je na istorijskom uspehu koji će, kako je rekao, zauvek pamtiti i najpre podsjetio u kojim se uslovima fudbal u Jagodini igrao ne tako davno. Pre 6 godina stadion je izgledao kao jedna livada u korovu, u koprivama. Da ne pričam o tribinama. Fudbalski klub Jagodina je bio u 4. ligi u zoni. Ja sam postao gradonačelnik 2004. godine i 2005. godine rešio sam zajedno sa mojim saradnicima da ovaj grad bude sportski centar u Srbiji. I onda smo iz godine u godinu ulazili iz nižeg u veći rang. Moja teza sportska je: važno je učestvovati i pobediti. Veoma je važno za ovaj grad da budemo na listi tamo gde su veliki fudbalski svetski klubovi. Mi smo već na toj listi i više nikada ne može da nas skine sa te liste. Ja sam obećao da ćemo ući u Evropu, a to u sportu je veoma teško reći pre početka sezone, imajući u vidu da u ovoj našoj ligi može svako svakog da pobedi. Ja sam verovao najpre u predsednika kluba Gorana Milanovića, čovjek koji iz fudbala i bio savezni sudija u vremenu kada nije mogao svako da sudi utakmice prve i druge lige i trebalo je podneti i poraze, a isto tako kulturno podneti i pobede, u smislu da se ne uobrazimo i da kada pobedimo u ponedeljak zaboravimo na tu utakmicu, se pripremamo za sledeću, a isto tako kada izgubimo da ne patimo mnogo. Fudbalski klub Jagodina je jedini klub ne samo u prvoj super ligi, nego sam siguran i kada su u pitanju druge lige u Srbiji, i zona, i srpska, i okružna, i međuopštinska, da ga finansira komplet, odnosno sve ono što su troškovi kluba, grad. I da smo obezbedili sponzore i donatore, što nije tako lako u konkurenciji velikih klubova, oni koji imaju tradiciju. Da kažem da ono što je grad potrošio kada je u pitanju fudbalski klub Jagodina, da nije bilo uzaludno i da smo postigli veoma visoki rezultat. Da smo mi klub koji najmanje duguje ili ne duguje ništa. Ovaj grad je sportski centar jer imamo i ženski rukomet koji je u prvoj super ligi, da imamo žensku košarku u prvoj super ligi, da muška košarka ušla u prvu super ligu, da imamo ženski fudbal koji je ušao u prvu super ligu i borilačke sportove koji su najuspešniji u Evropi. Isto tako želim da vas informišem da smo napravili 50 sportskih terena. U svakom selu postoji sportski teren sa rasvetom i veliki fudbalski teren. Sada nam preostaje da napravimo još nekoliko slačionica u nekoliko sela. Stadion smo napravili od sopstvenih sredstava. Država nam nije dala ništa, ni jedan dinar, ni jedan evro. Sami smo napravili i ostalo nam je da završimo reflektore, da napravimo. Raspisali smo tender i ja se nadam da u 3. kolu u Evropi imat ćemo reflektore. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Jagodina Simo Krunić izrazio je posebnu zahvalnost čelnim ljudima koji su imali razumevanja na samom startu kada je preuzeo ekipu jer je krenuo sa lošim rezultatima. 6 godina se ulagalo u ovaj klub, stvaralo se, pravila se stadion, infrastruktura, sada Jagodina ima sve. Znači, sav ovaj uspjeh naš i vaš koji smo postigli je dugogodišnji rad, dugogodišnji ovih svih 6 godina i to se isplatilo. Bilo je teško, bilo je tih trenutaka, hvala predsjedniku koji me ostavio poslije 3 utakmice prvenstvene, 3 utakmice prijateljske i 4 u prvenstvu gdje smo imali samo 1 bod i hvala gradonačelniku što su me na jedan način
pomogli mi da ostanem, mada je bilo i njima teško jer se nikad ne zna šta će se desiti, nisam mogao da zajedno sa vama da ode klub tako daleko, da smo još imali koji poraz, bilo bi teško, međutim to se okrenulo. Oni su verovali pre svega u vas, verovali u nas, cijeli stručni štab i verovatno su očekivali da će se kroz neke utakmice, kroz rad, naš odnos, gde smo mi to gradili na drugarstvu i na jednom dobrom odnosu, na jednoj disciplini, da će doći uspjeh. Kormilar Jagodine Simo Krunić u znak zahvalnosti poklonio je gradonačelniku Draganu Markoviću Palmi fudbalsku loptu sa potpisima svih igrača, a zatim se obratio predsjednik kluba Goran Milanović. Imali smo jednu energiju koja je bila potrebna za sve ovo. Naravno, imali sposobnog menadžera na čelu grada. Nije slučajno što je fudbalski klub Jagodina došao do ovde dokle je došlo i mnogi drugi, naravno, elementi i segmenti društvenog života u gradu su postigli evropski nivo i zato je Jagodina postala od obične varošice za ovih nekoliko godina postala grad u kome, kako kaže naš trener Simo, može da se živi i da žive čak i oni ljudi koji su živjeli širom Evrope i u evropskim gradovima i metropolama i koji žive i u našoj metropoli Beogradu, da čak i oni mogu da žive u našem gradu. Jedan od sadržaja koji obezbeđuje da se čovjek lepo osjeća i da može da živi su i sportske priredbe i sportski događaji koje postoje u mestu u kome on živi da bi mogao da ostvaruje neke svoje druge potrebe osim onih čistih životnih i egzistencijalnih potreba. Naravno, fudbalski klub Jagodina daje svoj doprinos u celoj jednoj lepoj slici grada Jagodina. I ovo što fudbalski klub Jagodina i grad Jagodina rade na brendiranju Jagodine u čitavoj Evropi je u stvari najveća stvar koja će dati tek u narednom periodu prave i mnogo vidljivije rezultate. Zabeležili smo i nekoliko izjava prvotimaca Jagodine. Teška sezona, prvo smo loše startovali, da se ne ponavljam, ali najbitnije smo izašli iz tog lošeg nekog starta, posle toga smo krenuli s dobrim rezultatima, ostali smo taj uspeh, ušli smo u Evropu, ali ništa ne bi bilo da nije našeg drugarstva, dobra atmosfera u klubu, podrška lokalne samouprave na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, Goran Milanović naravno koji je tu uz nas za svaki naš problem da ne reši, šef stručnog štaba koji je sve to dobro uklopio i to je dalo taj rezultat. Imali smo taj cilj na početku sezone da uđemo u Evropu, svi smo to željeli. Međutim, znate i sami, loše smo krenuli, posle smo imali na kraju dobre rezultate i došli do 4. mjesta i svi smo uložili veliki trud od gradonačelnika, od uprave kluba, od igrača i trenera i to. I mi smo svi sretni i zadovoljni, ali sad nam je da napravimo bar nešto u Evropi, da ne bi ispali samo kvalificirali smo se i odmah ispali u prvom kolu, nego da ostavimo neki dublji trag. Mislim da ovako što se tiče rasporeda u Evropi imat ćemo povlašteni status prvo kolo, to nadam se da ćemo proći, a drugo kolo šta bude. Za ovaj uspeh zaslužni su svi igrači, jedan dugotrajan rad se isplatio, svi smo zadovoljni i srećni. Mene je Bog nagradio da postigne taj gol i ja sam stvarno presrećan i drago mi je zbog svega. Usledilo je zatim zajedničko fotografisanje ispred Skupštine grada Jagodine, a mi dodajemo da će žreb za Evrokupove biti obavljen 25. juna.